Ahoj, ahoj, ja som Mahony, mám tu ďalšie videjko a dneska si otvoríme Topps Chrome 2025 megaboxy dvakrát. Sa rovno do toho aj pustíme. Samozrejme, klasika, hľadáme JC, Helix, Let's Go a Fanatical Insert. Takže máme 7 balíčkov po 6 kariet. Rovno ideme na to. Tak, začíname Detroit Lions a Amon-Ra St. Brown, Jordan Mailata za Philadelphia Eagles, Nick Bosa a San Francisco 49ers, X-Factor Purple Chargers a Joe Alt. Pod ním je Will Howard Rookie a X-Factor Penny Sewell za Detroit Lions. Slivička toploader. Takže v tomto peku boli 2x X-Factory, jeden z toho Purple. No, za Pittsburgh Steelers Darius Slay, na retro CD Lamb, X-Factor a Trey Amos Rookie za Washington. Je refraktor Minnesota Vikings Will Richard. Je tu Rookie Elik Ayomar a X-Factor Minnesota Vikings quarterback JJ McCarthy. Takže tiež toploader. Refraktor Richard Kicker dokonca. To bolo trošku viac. Asi len balík. Za Buffalo Bills Khalil Shakir, Jerry Jeudy za Cleveland Browns, na Power Players Max Crosby za Las Vegas Raiders. Pod ním bude Tyler Booker Cowboys na refraktore, Rookie Billy Bowman Jr. za Atlanta Falcons a X-Factor Washington Cardinals a Bobby Wagner. No čo.
Raiders, Max Crosby. Najprv bol vytradovaný a nakoniec z tradu vyšlo Alex do Baltimoru. Daniel Jones a Cleveland Browns. Na Fortune Tom Brady. Krása, je veľká legenda. 7 Super Bowlov. Takisto ako Šumi alebo Hamilton majú titulov. Tak on má 7 Super Bowlov. Dobre, na X-Fraktore. A ešte tu ostalo. Na Pulzare. JC Horn. No. Nejak nezaostruje. JC Horn. Jonu Smith, pardon. Na Purple X-Fractor. Rookie. JT Tuimolau. Indianapolis Colts. A na X-Fraktore Xavier Legend za Karolínu. Trošku tá karta je aj viac prehnutá, takže top loader ju aspoň zrovna trošku. John Smith. X-Fractor. Tieto megaboxy sú plné X-Fractorov. A sem tam sa nájde aj Pulsar. Top Chroma je Lavu, ale tá býva hlavne pardon. Láva býva hlavne v blasterboxoch. A tu je legenda Tom Brady. Balíček. Trošku viac kameru. Andrew Van Ginkel za Minnesota. Micah McFadden za New York Giants. Za Los Angeles Rams tu máme Kyren Williams. Na refraktore DJ Moore za Chicago Bears. Rookie Sebastian Castro, Pittsburgh Steelers. A Trevor Lawrence na X-Fraktore. Prečo tá posledná karta je vždy taká prehnutá. Celý balíček vyzerá v poriadku a posledná karta je stále prehnutá. To vidíte, že je celkom rovná. Fred Warner za San Francisco 49ers a na Power Players Aston Genty a Los Angeles či Las Vegas Raiders. To je nejaká iná. A limit. Tak máme limit Xavier McKinney. A to je nejaký Pulsar Pink. Že by. X-Fractor Pink a Romeo Odunze. Will Campbell, New England Patriots a pod ním X-Fractor Brace Hall. X-Fractor
refraktore. A teda limitka Xavier McKinney. A teraz refraktor? Nie. To potom bude pulzár, naozaj. Limit 250. A limit 250 vidím len ping refraktor a ping wave refraktor. Takže toto, no neviem. A tangenty. A posledný balíček z prvého boxu. No. Raquan Smith za Baltimore, CeeDee Lamb za Dallas, Power Players, X-Factor a Jahmyr Gibbs za Detroit Lions. A táto je tiež taká ohnutejšia. Patrick Mahomes na refraktore, Jack Beck za Las Vegas Raiders a Houston Gold X-Factor alebo Yellow a je tam Derek Singletary Jr. cornerback. Takže máme aj Gold X-Factor alebo ten Yellow. Patrick Mahomes, refraktor. A aj X-Factor, Power Players, Jahmyr Gibbs. Vidno, že sú trošku ohnuté tie karty. Ale nič, čo by nespravil top loader. To bol prvý box. Pustíme sa do druhého. No, 4, 6, 7. Tak a v druhom boxe prvý balíček. Devondre Sweet za Titans, Tristan Wirfs za Tampa Bay Buccaneers, na retro za Los Angeles Chargers Justin Herbert, Pink X-Factor a Hollywood Brown. Na rookie karte Isaiah Bond za Cleveland Browns a X-Factor Atlanta Falcons a Bijan Robinson. Pink X-Factor. Nechce sa jej. Tak. Ďalší balík. Hunter Henry za New England Patriots, Talanoa Hufanga Denver Broncos,
Pink X-Factor a Rick Woolen za Seattle Seahawks. Na refraktore Jalen Ramsey, Pittsburgh Steelers. Benjamin Morrison, Tampa Bay Buccaneers rookie. A X-Factor Houston Texans a Derek Singletary Jr. Refraktor, áno. Pink X-Factor do Seattle. Čo, nájdeme ešte nejaký limitík aj v druhom boxe. Trey McBride na Fortune, Brock Bowers za Las Vegas Raiders, Future Star Denver Broncos a Bo Nix. Tak, paráda, Bo Nix na Future Star. Za Minnesota Vikings tu máme Jay Felton a to je refraktor. Áno. Jihad Campbell za Philadelphia Eagles a za Saints na X-fraktore Chris Olave. To by si mohli Green Bay spievať, nie? Olave. Pretože tam hrá Jordan Love na pozícii quarterbacka. Rukičko. Ak toto sa mi páči, Bo Nix, Future Star. Ako ešte nemám, a som rád, že nakoľko Bo Nix zbieram každú jednu kartu, čo sa dá. A samozrejme Fortune a Brock Bowers. Veľký to úspech na pozícii tight enda v Las Vegas Raiders. Aj keď tam nemá kto veľmi na ňu hádať, úspešnosť má veľkú. Je viac vyťažovaný ako hoci ktorý wide receiver. No, nepoviem, že v lige, ale určite aspoň v polke tímov. Takže ďalej tu máme Adrian Hutchinson za Detroit Lions, za Miami Austin Davis, na Pulzare za Jets Will McDonald, 4. dokonca, Purple X-Factor a Lane Johnson, Philadelphia Eagles, Rookie a Woody Marks za Houston a na X-Factore Garrett Williams za Arizona Cardinals. Arizona tento rok, teraz už neviem, ktorého quarterbacka draftovali. Ty Johnson išiel do Rams. Kto tam bol? Samozrejme Mendoza, Las Vegas Raiders. A zobrali si nového quarterbacka na drafte, Arizona. A Kylera Murrayho pustili. Ten prišiel momentálne do Minnesota Vikings, kde spolu s J.J. McCarthy budú bojovať o startera. Londry nemám.
Bryce Young, jednotka draftu 2023 za Carolina Panthers. Deebo Samuel za Washington Commanders. Na Power Players Tetaroa McMillan za Carolina Panthers. Ďalej tu máme Tennessee Titans a Calvin Ridley na refraktore. Rukičko Tyler Booker za Dallas Cowboys a X-Fraktor Romeo Doubs za Green Bay Packers. A samozrejme nesmie chýbať jeho ikonický návlek na helmu, vďaka čomu má dvakrát väčšiu hlavu. X-Fraktor. A Power Player Tetaroa McMillan. Krásny ten inzertík tiež. Ešte mi to nechce zaostriť poriadne. Dobre. Posledné dva balíčky. Tak. Nenahneváme sa, keď bude limitík. Harrison Smith za Minnesota Vikings. Sam Laporta a Detroit Lions. Tak predsa len sme to privolali. A kto iný ako Jaden Daniels na Gold paralelke v limite 50. 18. karta z 50. Tak ten limit som si privolal. Paráda. Tak, ideme ďalej. X-Fraktor, Purple a Dalton Kincaid za Buffalo Bills. Ruky Brayshaw Tutten za Jacksonville Jaguars a za New England Patriots na X-Fraktore Mac Hollins. Mac Hollins, Dalton Kincaid. A zaslúži si Jaden Daniels one touch. Dáme mu ho. Dáme mu ho. Tak. Krása, Jaden Daniels v limite 50. Refraktor tam není napísaný, ale krásne. Takže máme aj z druhého megaboxu limit. Stan. Tak, a máme ešte posledný balíček. Za Cincinnati Bengals, T. Higgins, Legends of Gridon a Troy Aikman za Dallas Cowboys. V dnešnej dobe už komentátor v NFL a dlhoročný, aj keď neviem, či tam ešte stále je. Troy Aikman a Bucky Irving, to je komentátorská dvojica. Že na retro X-Fraktore Eagles a Cooper DeJean. Na refraktore Daron Bland za Dallas Cowboys. Ešte tam máme zlatý X-Fraktor. Ty Felton za Minnesota Vikings. A teda posledná karta, zlatý X-Refraktor
Cardinals a Garrett Williams. Tak, máme Garrett Williams. Cooper. X-Fraktore. A Legends of Gidon, Troy Aikman. No, tak dneska to bolo priaznivé, čo sa týka dropov. Takže máme tu z jedného boxu drop Xavier McKinney, limit 250 a neviem teraz, si je to Pozar, Pink alebo Lava, asi nie. Vyzerá mi to skôr na Pozar. Není to úplne rovnaké. Takže to máme jeden limitík a potom krásny limit Jaden a Danielsa v limite 50. Tak, to je krása. Že v každom megaboxe sme našli jeden limit. Parádne. Paráda. Ďakujem za sledovanie a čaute.